Majko mila moja, miči ruke sa stola, tek sam oprala stol, već papci gore. Evo šta sam htjela reći, večerašnja tema je dosta škakljiva, izaziva pozornost šire društvene zajednice već jedno vrijeme, a tema je, kao što znate, lome se koplja oko toga ko je jači. Da li je jači King Kong ili Conan? Ko je jači? Ko je jači? Dakle, da li Conan ili King Kong? S jedne strane imamo životinsku snagu King Konga, s druge strane imamo divlju snagu, ovog Conana Barbarina. Po vama, ko je jači u srazu? Dakle, Conan vs King Kong. Da čujemo ko će prvi iznijeti svoje mišljenje, ajde moramo požuriti, da vidimo ko će prvi, aj ti Šime, recimo po tebi ko je jači, Conan ili King Kong? Ja mislim zapravo suština je stvari u tome da je King Kong obična živena glupa, koju će Conan na kraju sigurno pobijediti. Conan ima, ne znam, sablje, mačeve, ne znam, apovke, ne znam s čime, ali na kraju sigurno pobjeđuje Conan, a ne onaj, brate, ružni. Ma o čem pričaš, Lučin, o čem ti pričaš ovdje večeras? A šta ti držiš da je Conan slabiji od King Konga, ili ko je jači, ko? Dajte ljudi, nemojte me nasmijavati, jer pazi, možda je Conan jak, ne kažem a pazi vamo, pazi, recimo Conan, on kad hoće pobijediti King Konga, šta može napraviti? Može nešto uzeti, neku toljagu, neku močugu i lupit ga, ne kažem, može ga bolit King Konga, boli ga jedno vrijeme, ali King Kong, ljudi moji, pa to je mrcina od 8 metara, ne može se on preplašiti obično Conane, ali šta će Conan, može ga udariti jednom, može ga udariti 2 puta, 3 puta i to. Ali šta vredi kad King Kong voli da se njega lupa, udara i jel on vježba na takvim ljudima, on njih vježba da ih tuče, on bi ga razbio. Ma daj, a čekaj, šta je? A Superman, a šta je Superman, a gdje je Superman? Ja garantiram da bi Conan sve... Ma ne, ma daj čovječe, kakav Conan? King Kong je, brate, ogromna. King Kong je mrcina ogromna, ne možeš... Ajde ti King Kongu priđi, ajde priđi King Kongu. Ajde, tišina sad više. A sada ćete vidjeti šta o tome misle Italijani. Zagori Čiko, samo Zagori Čiko, niko drugi od te dvojice ne može biti jači od Zagora. Niko ne može biti jači od Zagora i njegovog prijatelja koji se zove Čiko. Samo Zagor i Čiko su najjači. Kakav veliki Black, pa nema to. Zagor i Čiko, to su para dva. A veliki Black? A Black Stena? Šta ja znam? Može biti da je King Kong opasan. Ali ljudi moji, pa zamislite vi rat 41. a Mirko i Slavko kažu ovako Njemcima: Njemce, sad. Pa Njemci umru od straha, pa sve bježe tamo, ma nema šta se ne radi, cijela brigada umire od smijeha. Zašto? Zato što su Mirko i Slavko prepali Njemce, a ne King Kong. Dobro. Gdje je King Kong? Nemoj me zezati.